Құрметті оқырман қауым, сәулет құрылыс факультеті үшін жаңадан түскен кітаптармен таныстырғымыз келеді. Уважаемые читатели, мы хотим вас познакомить с новыми книгами архитектурно-строительного факультета. Соның ішінде сәулет кафедрасының оқытушылары Садыкованың архитектура культовых зданий Северной Казахстана монографиясы, Чикаева, Рифтова, Сабырбаеваның архитектуралық ою-өрнек монографиялық талдау және құру әдістері оқу құралы, Чикаевтың памятники архитектуры Акмолинской Астаны каталогы, А также учебные пособия по строительству Серова, Сейдинова, современные строительные материалы и конструкции, Аипов, охрана труда и безопасность жизнедеятельности, Скрипникова, охрана труда. Эти книги вы можете получить в научной библиотеке ЕМО.